Aikari a itura riri ria Lawina mwena wa Elburgon kaunti ya Nakuru matungirwo ni kimako, aingi makienda gwikira wira wa kiria giguthiaga na mbere. Thutha wa kuuraga ithe mũciari hwai wa ira, Erick Kibiwot acokire gwithara kuria muingi muhithukiire kiroko kia umuthi kambi-ini ya Lawina na kumuhura kiudutho na thutha ucio kumumundia mwaki hatari mundu wina tha nake. Alionekana akiingia msituni, uma ikamtafuta akakosekana. Kwa hivyo leo asubuhi mimi ndiko nyumbani nikasikia kwamba uma imemshika na amefanywa mob justice, akachomwa. Erick arerikana kugucaniria ciringi igana rimwe na ithe wa ukuru wa miaka mirongo 65 kuria acokire kumuhithukira na ithanwa na kumuraga. Bibi ambaye yule mtu aliaga ndio alinipigia ripoti, kaniambia kijana amefika nyumbani akiwa mlevi na akaanza kupiga babake kwa sababu ya shilingi 100. Kuringana na aikari a itura riri, Erick akoretwo akinyua njohi cia ibango, makiuga fujo na bara ici ciothe ciraumirire thutha wa kuimwo mbeca cia kunyua njohi ta uria ari mutugo wake. Vile umesikia mama akisema amekuwa wakizozana na babake mara kwa mara. Agikira uhoro uyu mukonde, Alon Koima uria ni munini wa cifu wa itura riri augite riri tirita ria mbere Erick gukuruhanio na bara cia muthemba uyu. Alipiga mjukuu, nikapigiwa simu kwa sababu sikuwa karibu, nikachulisha wale wapeleke mtoto hospitali wajaze B3 ili kijana ashikwe. Giko giki ni kimenereirio na njira nene na oho muingi kurio gwithema kuoya watho moko-ini mao, makiurio mareke maabitha a borithi matacokagie makinya ma kiwatho ta uria kwagiriire. Kwangu na kashifu wananchi, amuke chukua sheria mkononi mwenyu kumuua mshukiwa. Hako na haki ya kuishi na sheria ingeshika hatua kwa sababu amefanya kitendo ambalo kisheria ameifunja kwa kuua babake. Aikaria ya riu ni moritio kunyitanira na maabitha a borithi niguo kuhurana na unyui wa njohi na dawa cia kurevya, kuona nikio gitumi kinene kia bara na njukaniriro cia kimicii iria ikoretwo ikiyumiria itura-ini riri mahinda kwa mahinda. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandirwa.